iya ubundi ubutunzi bwa mbere mu buzima ubutunzi bwa mbere bubaho kwiga ni byiza simvuze ko kutiga atari byiza ahubwo mwiga amashuri kugira ngo mumenye ubwenge cyane cyane ubwenge mu kwiga kwayo ni ukugira ngo muze mumenye ingene muzotwara ibintu neza muzotondesha ibintu neza ariko kwiga niwe kuvuga ngo ubutunzi bwanje bw'imibereho yawe ndavuga ngo kwiga kuko hari abantu bize cyane bamerewe nabi hariho n'abantu batize baguwe neza rero umugisha w'Imana uva ku cyo Imana yakuvuze ko kuvukira mu nda ya nyoko biravuga ngo yewe Yeremiya ukiri urusoro nari naragutoranije reka icyo Imana yatuvuze ko tukiri no mu nda yacu ahubwo shitani wari ukwiye kurwana nawe kugira ngo ntahagarike icyo Imana yakuvuze ko kandi ikindi nacyo ntashobora kugihagarika ngo kugende guheriye rwakijijwe oya ahubwo kirateba kikazodashitse igihe intambara wari ugiye kurwana tugiye kurwana intambara ku kiranutse kugira ngo kidushikire n'ingoma Yesu adufashe cyane umwami Yesu nashimye niko ndavuga ngo icyo Imana yavuze Imana yavuze bikunda byoha kizosohora icyo Imana yavuze ucyame utacemera kizosohora bagutinda bakurwanya bagusubiza inyuma abantu zirahaguruka ibyo ukora byose icyo yavuze ko yavuze icyo yavuze haleluya icyo yavuze icyo yavuze icyo yavuze ku buzima bwawe hari icyo Imana yavuze hari n'icyo navuga mbega wavuga iki ku buzima bwawe Mana dufashe cyane icyo Imana yavuze gihuye n'icyo uvuga bireba igitangaza gikomeye cyane icyo Imana ivuga gihuye nawe n'icyo uvuga kizana inyishu ikomeye cyane ingorane ni uko Imana hari icyo ivuga kuri wewe na ikavuga ko uzobaho nawe ukavuga ati ndapfuye kandi biringa ngo akanwa kacu kararema nagomba mubwire ko Imana ishobora kukurekera ubuyahuye yo buyahuye Yesu ashimwe amen yo buyahuye irakureka Imana yavuze ngo wowe uzobaho ikamyo ikakiva habiri nogate sijasibuye kubaho igiye gutegura ikamyo mpaka ndabitema tu ukaca uhengera ukiruka wibaza muraza kumutangira Imana mwana n'umwe mbona kareka kureka niye biguseko sibo bijyane waratse muraza kuza ariko wicara hari icyo Imana yavuze yaravuze kugororotsa ingana zomera ninge gutegerezwa kuba wizeye haba ukacibona uw'Imana yawe kacuga ati ko ndagiye gusambana uribaza ko uzakugufata ukuboko ukumva yarugiye gusambana irakuye gusambana reka niwe wijyana uribaza yuko uzakumva shetani akugeterekamo akarere kamwe n'itabi ateragiye kuri uribaza ko izakugufata ukuboko ngo yantuntu ngo ukatunza ngo ndarindiye rero ngo nindi nkunda ngo nza kwifata inyururutse iranekuriwe neza irakure kuja gusambana kandi niba usambana wandura umugera cyangwa utwarira Imana yavuze gihuye n'icyo uvuga nawe ku buzima bwawe bireba igitangaza hari icyo Imana yavuze hari icyo ijambo ry'Imana rivuga iyo hari icyo nawe uvuga bireba igitangaza bisigura ngo Imana ivuga ngo dusambane ijambo
kugira ngo mugire ubugororotsi kazomererwa neza. Okay. Uriya mugororotsi rero kubera yihanganiye biriya ibyiza byose byo mu ijuru bikwiye kubibyiba. Bigateba ariko Imana ibanza kuraba icyo Yesu adufashe cyane. Ijambo visi niba ntibishoboka kwica yavuze gihinduka, ahubwo wewe niwo bihindura gusa. Imana yo ntihindura, ahubwo wewe niwo bihindura bitewe n'ingene wifashe. Ingene wifashe nibyo byihindura umugambi w'Imana. Narivuze ngo ingene wifashe ibyo bizibira intumbero nziza kuma kuri wewe Imana yarigufisemo. Ndabisa abapastori benshi bigishije ababwira ati meruku ejo hano hazoruka nuku ati turabivuyemo n'iyi saha uko babivuyemo nibagayo kandi narabigisha ababwira ati murabona ubuzima turimo twese dusa naho umenga burasa urangana ariko turabizi ko ejo ari heza. Bakabona ati biratevye bagashaka kwicira inzira izo baciyemo zose zinyuranye n'izimana guciye ntizizoshika, naho uzobona umenga zizoshika uriko uraraba umenga zirashika ariko nibashika imbere zizofungana uri uja niyumva. Ijambo ntibayumvise iri ryumva abantu bakuze mu buryo bw'imbere, iri ryumva abantu bakuze ariko barashika. Uzobona umenga inzira yiyo, uzobona umenga inzira itumvira bose, uzobona umenga inzira yasifse, uzobona umenga inzira ukwiye gucamo, nawe uriko urayicamo uzobona igikundiro gikomeye, ariko nibagera imbere izovamo amarira menshi n'agahinda kenshi.